Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Ka concerned citizens of hynntrep min hakakhat pratring unai lor kalalit banbe ikinong trei Punjab National Bank na ba burom kate katrat trei kam ya ka shuti bala ithu da ka jilla. Nagaliang kaseng concerned citizens of hynntrep bandai khang ya ki bank na ba burom ni kisngi bakerpang barkhamtam bala penna ka sarkar jilla badai kisngi shuti barkhamtam kaseng kamaham ting ya baro kitna trei kam jang ka sarkar jilla ba lada danglap nang ni syakmat onne da kabating ka kerwo no nong yalam ka concerned citizens of hynntrep sam kupar tran declare lah holiday of the bank. Jinjar and gitu, cumi itu sasi action. Nah, itu. Kami nak ready ni lah. You have to no, just for media. Oh, for media. Saya sian buat na kumulong yalam juga concern citizen of hynntrep iwan na nika Punjab bank kapag juga oposlong ini ka kabudan po punton ke nagayang kaseng kacimpom burom nika sngi ka kerpang kumpuni kisni shuti dimon se banwan bantang bat ini maham ba kinu ki department na kinu nak rekam sokar lada kimurom kumpuni kisni kerpang dimon se ban wan bantang bat ban ayu di kita ki an moh ban yok ban stu ka sokar kumno bakari ban burom ini ban ini ki si